Kembali pelak barak aling ni pergi result jelang kai cuma menin kemit buat menaga step menin kemit ka Norway percaya England ka England kalau orang injap dengan alai baikul akul ka baning kong latap suada ka Norway ha menit ka balai pun leng bau sejel derup buat ka England kalau la ban pai di sekolah bala ka menit ka sub husan plus r England kalau ya ban penidap kita ke sekolah leng bau Jude Bellingham buat apa pai percaya kalamin ka Norway kalau ilatan yang pentam di sekolah dari kam semnala show bat ka England kum jo ke la penpai di sekolah kam semnala adu bukut ke jeng la kai ka bakandai pau minit bat extra time ka England ka ilatan pentam di sekolah layat thep biang ni di sekolah lembak ucut Bellingham hak minit ko bakandai pau lai bat ka Argentina persia ya kursi selan menang step ka Argentina yora ini dap dan lai la iwe kwa ya kakul ke beningkong latap suada ke Argentina tang hang menit ke sipong leng bau Max Elistar pada hadu bukut ke kelas step ke Argentina kadang tam dak ikoi lan gol pada apa pai ke kelamit ke suslan ke latan pai ke sikul jang ke Argentina pada ke menit ke ba Andre Ponyo ke suslan ke latap ya kata ke gol penikat leng bau di Endoye Argentina kaya la pentam ni di sekolah kam semnala kam jo kasus lan lo kaya la pentam ni di sekolah di Argentina kam semnala so ada bukut ke kendai pau minit pada apa penting sika extra time ini ki atlet tim kaya la ban penjab la ke jong kare ke Argentina kali la tep biang ni ke sekolah ya gol ke baal lembak uji Alvarez ke menit ke basis pakat ar dia gol ke bakado jang ke Argentina latap daw El Martinez sa menit ka ba chispa atau plus oi ini kita nak kaya lang siya ko itanan manag step bat karuit Messi ka ga assist manag step bat ka Argentina kasan keduk Persia ya ka England na ka semifinal France Persia ya ka Spain na ka semifinal